o tlohile mane mane a sebetsa teng o qetile di-practical o na le di-practicaleng ka nako eo o so o kgutletse sekolong mokgotsi so le batla feile sekolong re batla mo distractor le batla re batla mo distractor le mo kenya distraction ka o etsang re focusa go sa kgona go focusa nako e telele no a sa kgona focus yo re batla mo senya lebitso motho ona yo no o batla ya Gauteng Eh? no o batla ya Gauteng o batla le tsa di-practical tsa Gauteng ha tloa a khona mo yang teng yo o lo thusa batho ba ya moo ntsha seqitho sa lona le bakae ke one ntshang bolokole ntsha le ntho tseo di kentseng kelelong ya yo ra be distracted ka speed mo feng kelelo ae le dipono tsa hae o qetile tswa 1 2 3 o bone matho kae ke bona motho yo wa motseo ke ngwana ka tlase ke ngwana ka tlelaseng ya mareboloi o solo o kena kae khalena ka yona hospitality academy modimo a ka ke lokolla mme wa hae le tsamaela ke jesus modimo a ka ke mo lokolla ka lebitso la jesu kristo ke kwa bea mahlo re morena jesu Morena Jesu, mang wa ka next door a nlokolle mama wa ka ntho a ndokolle. mang wa ka next door wa ikudisa mamjalefa hape wa ikudisa mamjalefa ko botsa la go qetela eletse Ha re morate. a le morate le mo kentseng Mo kentse e ka go kwalana moya. o tswa docteng yona wa mo file treatment o ntse a sa theoele o dula ka tlong nna ke a kula di-doctor di itse ke tshwele sekgohlela ba se check-e ba itse ke dule ka tlong a ke mo tlohela ya ke tseba gore ga o kule ba mo kulisa ga le morata jalo le batla mo etsa Mo bolaya. le batla mmolaya le batla mmolaya jwang A kwalane fela. le batla kwalane fela le bakae Ke one. e one so mo kentseng ke eng ntho e kentseng go yana etseng gore a kwaleng Ke mo beile sento. etsa Ke mo beile ntho mona. o mo beile ntho mo ke Bua bona bua. Nako e telele wa kwalana. a kgone go bua nako e telele wa kwaleng ke ntho e beileng go ya Ke seqo. ke Seqo. seqo le a tseba seqo keng seqo sa poone ga o qeta go ja poone and then intoni ka leng setlhotlha la bona setlhotlha batswana ga o qeta go ja poone bo sala nthwane ee ba re ba mo kentse yona mo so ke yone mokwetseng hai baloi ba sebetsa mphe metsi a tsane o bua nete ne tshwanetse le nkuke le mpepe man le batle dithawele tse kgolo le mpepe le ndudise mabolona le mphe bo dijo le spoil ke bua nnete batswana because dintho tseo ke di etsang tseo ntate modimo a ntshebedisang ka tsona mosadi o mo tlile a foufetse for 24 years mme a nwa Pietersburg go na itse o tlo tla today o tlile 24 years a foufetse ka laboraro be ke mo rapela ne ke tenne diswetera tse ntsho a mpona tate moruti ke a o bona o tenne diswetera tse ntsho modimo a mo lokolla it's just that bo seleke ba di lebala dintho tse modimo a di etsang ga ba fitlha radiong ba lebala go na le ngwana ya neng a tlisitswe o na le kgoditse ka ngwaneng
O na le 1 year 3 months. ba jwetsa o ne etsalang ka ena. Okay. Ngwana ha hlaha. O hlahile ka morao ka mo ka dibamseng. A sena mokoti wane o etsang number 2. Now, baba mo tsamaisa dispetlele, di doctor ha da mo thusa. Instead, ba be ba mo phunya mo lehlakoreng, ba mo kenya Nana pipe. ngwana a hlaha a sena mokoti mo mantle a tswang teng. Ho kwalehile. And then hore ngwana a kgone ho ithusa, o ithusetsa ka pipe eo ke yone e mo thusa. Now every 2 weeks tshwantse ba mo ise sepetlele ho ilo cleanwa pipe eo. Be ke mo rapella matsoho a hae ha a lekane, and then letsoho le leng le na le menwana e meraro. Be ke mo rapella baloi ba re bana ba sa batle nkgono wa hae ke bona ba mo kentseng ba kwetseng ditono tsa ngwana enwa a se ka ba ya kaka. Ke baloi ba bua hore ke bona ba mo entseng jwang. Ai ka laboraro deliverance ya laboraro tso ene le mo modimo ka ke rapella metsi ana ke bua polelo hodima ona ba mo ja lefahla tse seqotsana a lokolo koranta sa sa qet khoma seqotsana se tso 1 2 3 4 madi shaba madi a tswang ma plan ha o shebetse kwa o sa re shebe wa madi seqotsana o tshore se se mo le madi tse ka re ntshang ka fela ntshang ntho e nngwe le nngwe ntshang Hanti Jesu ho na mpona ha ki pena Pizza, pizza.
Kenike. A re qetile. Sa mo kwala lebitla la Mamjalefa. A re, sa mo kwala lebitla le so lebitla la Mamjalefa. A re, no so le tshikile. O no so mo etse, ke se motšhekile a so mo tshikile. O ntshitse ntho e tswile. ke ntshitse O fodile Mamjalefa. o fodile Ntsha seqetho mahlong a hae. Jwale ke go One, two, three. Matso so bona batho ka. Ale mo. ee ntate Ho no etsahala mo. ga ke bua ne ke kgathala o no batlana ke dule ke thotse Le voice ni chile. ee ntate Ah. Yo my Jesus. Qetile ngwaneso. Nwa pheko. Botha wa kula. Ke rata le moruti ke hopola ha o ntso rapela ausi ke short 2 days back ke na le thokwalana le nna ene etsa la between 11 to 3 ha ntshwara mona ka re ke fellwa ke moya be ke qhwelwa ha ke qhwelwa ke nako ke phaphamang ile go moya wa ka o kwalana tu utlwe ka go Le yena o na qhwela. Ona Mamjalefa na qhwela. Mamjalefa na qhwelwa. Huka kalamaru wafe tadi fifo ruri sitwale saje oasi sena huka kalamaru huka kalamaru wafe afetani fifo ruri sitwale saje Modimo ka ka lebitso la Jesu. Ntshantse ke ntse moyana. Le mo kentse monnae. ga mo butsela ka swasho bosiu Le mo kenya ga mo butsela ka swasho bosiu ba mo butswela ka swasho bosiu. sa mo gama Sa mo gama. ee Ba mo butswela ka swasho bosiu. Le ba kae? ke mo Tšhelete tsa batho bana di kae? hei le re ke la ka nka kelello ya motho eno gape ya ba ke kwaela Motho ya tshwantseng a ba thuse. ee o ba lebetse Pedlaf. ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo A qetile le go le tšhelete tsa bona. ga ke sa hlotse ke kgutla Ha gale o tsho jwang? ke a o tshepisa lo ke tseo Ba re go- O tlo malokole. Bapala ka nna. Bapala ka nna. Ntsha ntho tsa gago. Malokole. Malokole. Lokole le ngwana hae. Kaofela. Malokole. ke a ba lokolla Metsi. Modimo wa ka ke rapela metsi ana ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. tšhelete tsa bona ba tlo founela
Jesus' name. Balele ntate. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta tswana. Ke tsi. Vai. O tshwere le ka 1 2 3 sewa sho khubai. Sewa sho. Bulana ska shebela kwana ngwana batho. Bulana o sa re shebetse. Ne o bone batho ba ka ntse ko rapela. A le mo. A le mo. Ntate Moruti. Ba bona o tswile. Fodile khuba. Lamlo. Wa kula. Wetsa letsele la ka le itshemme ka Monday hoseng. o tshena ke eng jwale Ho batho ba mo- itshema ntate moruti. o tshema ke eng dio. Ba bua ntho tse re sa di tsebeng, o Kore le tshema ke tswile eng. le ruruile fela ntate moruti ho sena ntho le thitseng, ho sena ntho le shapileng. La tswa le ruile. La tswa le ruruile ntate moruti. No le jwa. No je Ho etsahala? pain yane matla e theohile but ntho e hana ho kutulana eo. Ena le kutula mo. Ho na le kutu ntate moruti. Kwala mahlo. Le baka se la tlo ntina lona. Ke le botsa la go tena. Ene ke tlo le sotha le baka. Back glove. Ke mo kentse jwang tlotho. La ikenya jwang. Kala le tlile. Phutang ntho tsa lona. Ntshang tlotho ya lona. Ka speed. Ntshang tlotho ya lona. Ka speed. Ntsheng. Ntsheng. Satan tsa ba lona. Ntsheng. Ntsheng! Ke tlo le sotha leleme hape. Ke tlo wa kgaola maleme ya lona. Ntshang. Bolokole. Ntshang ntho e nngwe le e nngwe. Bolokole. Le mo, ntshang. Tsamaya. 1 2 3 4 5. Tshepa. O bone batho ba kae? Ba bangata. O tseba ba kae? Metsi. Modimo ka ke rapella metsi ana. Na le ntho e dutse mo. Ya tlola. E dutse mo. Ya tlola. Ntate moruti bile ho sa nkela etsa haneng ke toilet. Ke nwa metsi ke nole ke tse pedi tsa metsi ya letswai ya ho fofu ke ya toilet be ke utlwa ke tshola. Ntsheng. Ntshang. Ala re le ntshitse le leng ke ntse le tla ntho noa ka mo. Le ke ntse go itse ntho tsa ntse nyolla mo. Mokunyana. Phutang. Metsi. Moya wa lang ke rapella metsi ana kwa rapella ka lebitso la Jesu monwe. Noa.
Mama. Aditso. Kenya mono. Aditso. 1, 2, 3. Happy. Bye. Allez, une tête comme moi, il aurait les vagues capalées. Oh, Jesus. Sans que tu sais, nous qui sommes son âme. Sensen. Sensen, gaspit. Le bagay. Ke nkgono wa hae. Mara ke a mo kenya straight. Mokense. Ntse ke mo fihlela. Wetsa? Ntse ke mo fihlela ditorong hape. Molokole. Ke a mo lokolla. Empa fela ke tsa thuse ngwana ba. A thuse ngwana. A mo thuse o etsa. A thuse ngwana ba o fellwa ke matla. Le maobane ke mo fihletse ke mo jwetsa ka ngwana. A thuse. Khone molokole wena o tshenyetsa nako. Ke mo lokollotse. Mo fe mosebetsi a theohele. Mo fe mosebetsi molokole. Ke mo lokollotse. Tswang. 1, 2, 3. Eh? Kubai. 1, 2, 3. O bone batho o kae? A ntse ko rapela. Ke bone mme wa ntate wa ka e nqala ho mmona. O qala ho mmona. Okay, a go okay. Le batle le banna mamjalefa le kutse le re hloka banna. Le banna ba etsa re kwale ha o se so sena yena. O tla kwale. Ya o jwetsa. Ha o sena monna nako e telele wa utlwa hore diphio di a kwaleha. Neke ya kuya. O tshie ke diye ka tlung. Hohle. O mamjalefa ba tsebo re ke ba mare ba ntshebeletsa mpele mpulpiti mona re qoqeng. Ha ke tla ha lona le ntho modimo a shapileng ka yona man e blessitseng so much. A le blessitse man. Wa o be pele ntate shepherd. O mo gadisa o tla etsa ra galle o rera. Ene o tsebo o nyorua ha ditse mo. Ona le ntho e ntate modi ba qetang ho nshapa ka revelation ya tino. A ke re ke a qoqa. Ke re keng yana rena le dintho tse bitswang di-session. Rena le nako ya dithero. Nako tse ding ya rona re batla ho bua le batho. Ne? Ha ke tla ke sheba mane mo nna le ntate ya nang le dikgomo re nang le dikgomo teng. So ho putswa mo jwang bo putswa ke le awe jwang bo putswa ne le difate di omelletse. Now ke a sheba hore ma difate le jwang wa di omelletse but modimo di truster for o provider. Akre jwang modimo bo sebedisa to provider di phofolo ka bona. Then marboa omella. Ko re ho fihla ntwa hore wa bona bophelo ba motho bo tshwana le jwang bona. Wa bona jwang bona bo jwang. Bo jwang bona bo etsa phoso, ha bo etsa sebe, ha bo etseng. Mar bona le season eo bo omellang.
a le utlwe ke bane bo omelletse a ba etsa nix mara ho fihlile nako ya hore ba etse jwang bo omelle because it's the season ya hore bo omelle whether bo rata kapa bo sa rate there's a season tate modimo ba re le ho rona o jwalo like it or not there's a season. Two, le dikgomo di na le nako eo di strikelang season ya hore le tsona di strikele jwale ka no dikgomo di a strikela no ho latela season a di sa ja jwang bane bo green bo jwang ho omme because of season. If we can understand that everything ya runa le runa the same way jwang bona le season ya o omella and then the kgomo dia omella I mean they are struggle animals they are struggle because ho omme ho dry now ho bolela hore le runa hona le nako e jwalo but jwale it's just that runa when re fihlile seasoning eo e ke mathata ba bang ra backslider ba bang re tloela ntate modimo ba bang re a phomola ba bang re a ngala ba bang re accuse batho ba bang re nahanela batho because of the season and we bona kae season ke go ba le Moekelesi chapter 3 phetolelong ya hao mme ke moruti mara a se molaetsa wa ka he e le hore ha ke thole Moekelesi le ntse Moekelesi ba Bibeleng ya ka o motho tse mme okay chapter 3 verse 1 Moekelesi chapter 3 verse 1. sekgoe mare ke Ecclesiastes ke yona ntho eo ena ntho eo ke atumetsa hanyane Ecclesiastes Sehloho sa ditaba se re o tsohle fodile ke dithapelo tsa ka mphemetse ka nne ko hopotsa Sehloho sa ditaba se re tsohle di betswe dinako. tsohle di betswe dinako Verse 1. Dintho tsohle di betswe dinako tsa tsona. ausi wa ka e reng ka sekgwangwana ka ke mo ratang ee ka sekgwang A time for everything. nyolla voice A time for everything. Verse 1. For everything there is a season. A time Peter for everything. for there is everything there is a season for everything ha ba le sa ikutlwa ka a le kopa hleng mpheng tjhelete le tsamaeng le be hodima tulo le ngale there's a season for everything a time for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. e tlohelle a re tle Sesotho mo ska tima mike ska hlola tima mike mme Dintho tsohle di betswe dinako tsa tsona. Nako tsa ho etsa tsohle mona lefatshe. wa bona ka mamela scripture se reng dintho tsohle di betswe nako tsa tsona then you'll understand a re tloeleng tseno a re bueng ka taba ya batho ba fellwang ya batho ba etsang jwang ba fellwang ke tjhelete ba fellwang ke grocery ba fellwang ke dijo mara ne ke le sherela fela ka taba ya hore dintho tsohle di betswe dinako le nkutlwa bazalwane the only thing when ho le jwang jwang mpalle Psalm 40
Psalm chapter 40 verse 1. Psalm chapter 40 verse 1 e baleha tjena na. Psalm ya Dafita e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Ke ile ka lebella ho morena. Mme wa ka. Wa kgetha go sunne mosadi pele a tla kereke. Ke yona ntate moruti. Mme, ke a kopa, e se ka re etsa jwalo. E le bohlokwa kana ntho ke batlang. Ke ile Ke ile ka lebella morena ka mamello a retiela ho nna a mamela sello sa ka. Ka sekgowa. I waited patiently for the Lord to help me, and he turned to me and Emma. Jika. Ska ba tata ngwanaka. O ska ba matha. Bala. I waited patiently for the Lord to help me, Hey. and he turned to me and heard my cry. Bona ho ema. House na patient. Awa ema. A re tlwele qetile. Le yone na simula etsa wa ka. It's not patience. House na patience ke yona. Oh, na ke patient. House na patience. Awa ema. Epete. Ki ile ka lebella morena ka mamello. Ke ile ka lebella morena ka mamello ka riteleha ho nna Ke kopa ke ipang. Me makgetho kopa kgawane le wena. Ke ile ka lebella morena ka mamello a retilela ho nna a mamela sello sa ka. Verse 3 a nyolla mokoting wa timelo tibitibing ya seretse a nkemisa hodima lefika a tiisa mehato ya ka a etsa hore ke bine sefela se setjha se rorisa modimo wa rona. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I Come on, walked Soma. along. When you read the scriptures in that, we can understand or defeat una le karabo ye mo bo kotsi, bo dangerous. That is why Abu Shalo someone. Aranyola mokoting wa timelo from the dangerous pit. Re a qoqa tsatsing lena. Le nkutlwa batswalang. Le utlwile batswalang. Now, season tsena tlo ke le sebele man a ke so rere ke a le qoqela fela season tsena di batla ho hlalefe ke qoqela wena season tsena di batla ho be bohlale wa tswa ntho e tsang hore batho ba be miserable ke hore makgetha yena ha so fihle seasoning ya bo dry nna be ke tsamaya le makgetha ke associate le makgetha wa tswa o tlo etsala I'm going to be frustrated and ntse ke sheba bophelo ba makgetha Thank you, Jesus. I'm going to be frustrated. Rorisa o na mfone etsa re no vya re kopana ke rorisa ka nako tse dina ke batla kopana le batho ba tla dula haka hape ke batla ho tsamaya stratong ke le moo hape ke batla ho kalama bike ke le moo le tseba ha ke na bosho ba yona mare ke utlwa mabarebare ba re ntsu ena e fofang ka hodimo mohlang jwale e batlang hore ho masiba e batla masiba a matjha ho thietsang e ya hodima lefika e fihle di etseng that ha utlwa mabarebare wena ho thi ya itsuta Yeah, it's umuli ditshiba tsa yona. itsuta ditshiba tsa yona Yes. e tabanya molomo wa yona Yes. ne ha e qetile e dula mono ho fihlella e recover Yes. and ka nako eo e leng boemong bono ha e sa associate le dintsu tse ding lona le hana sometimes o itulela mahabolong
lona le a hana le all over o fumana season ya hao ke season ya bo dry Yes. o all over tsamaya le bakgotsi ba o phela le batho you are miserable frustrated ke bona season ya tlala ba so fihle ho yona wena o all over tsamaya le batho all over tla ba frustrated ngwanaka o tla ba frustrated ha bohloko a le a tshaba ma yo le tshaba le a tshaba ko re bile le a lla batho ba sa tle ho lona nna batho abantu hayi abantu abezi awule liqhotsa abantu abezi kum season a re tlwele ne ke le sherela fela a se message wa ka ona message wa ka bona kwa bobedi ona le ona ke a qoqa ke riri la o bula last week ke itse bazalwane ke itse jwang modimo bo truster ho provider diphoofolo Yes. wa o bula e bitswang green grass is trusted to The green grass is trusted to provide for animals. again jwang bo trustelwa ho provider diphoofolo now le ha bo ka omella but modimo ha qala a sheba dikgomo a ba nahana ei dikgomo tsena di tlo safara ha jwang bona bo ka omella forever ala utlwa modimo etsa wa nahana hore if jwang bona bo ka etsa jwang bo ka omella forever dikgomo di tlo etsa jwang di tlo safara because dikgomo di etsa jwang di phela ka jwang number 2 ke itse ho lona when modimo ha na etsa metsi a etsa dinoka mawatle modimo na nahane ditlhapi now that is why tse ding modimo hana di omelle for good because wa tsama if metsi ho ka ba dry ditlhapi di tlo etsa jwang di tlo safara because metsi ana a thusa ditlhapi ho etsa jwang ho phela sefanang bazalwane now the problem e hlaha mona whether ne ke bua le dikgomo ne ke tlo rera molaetsa mo but now because ke bua le batho ke tlo bua ka nna hanyane ke tlo thasha nna haholo batho ba tsebe hore why ba bang ba lona ha le mpha tjhelete le hlonolofala a le tsebe mpaleti mane Bakurente wa bobedi chapter 10 ke le choose chapter 9 a re qalo chapter 8 verse number 1 ntshebe nka speed bazalwane a re qale chapter 8 Bakurente wa bobedi chapter 8 ere bana beso re le tsebisa moha wa Macedonia ne re le tsebisa moha wa modimo o neilweng dikereke tsa Macedonia ne di bile hara tiko e matla ya matshwenyeho empa ka baka la thabo ya tsona e kgaphatsehang di ile tsa fana ka matsoho a mabedi le ha di ne di futsanehile hakalo balle. Now, regarding your question about food that has been offered to the idols, yes, we know that we all have knowledge about Uswa kana ke tso bala ke latla ka utlwa se bua ka di idols ka ra ikho Bakurente wa bobedi chapter 8 re qala chapter 8 verse 1 ngwanaka. our brothers and sisters. We want you to know what God's grace has accomplished in the churches in Macedonia. They have been severely tested by the troubles they went through, but their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they were poor. O bana mohloka balang o sa tata o tlo mpalla Bible monate ha o tla baby ene o bala ha monate ba re jwale wena o bala ka re ke ntho o bala buka nje ordinary book ke a o kopa ha ke batle o demote ne se o ntse go promoteile ke a o kopa ngwanaka. Now
Akre Bible re di kereke tsa Sodonia di ne di na le mathata. And then but di ntse di na le mathata di futsanehile tsa etsa jwang? Tsa fana. E mang ka motho nna ka ofela ba tsama. Khalmela mokhathala hodima hao. Moya wa mokhathala. Father, we cast out the spirit of moya wa mokhathala. Re o llela Ba tsana ke re le khalmela mokhathala hodima hao. bitso la Morena Jesu Kriste. Moya wa In mokhathala. Jesus name. Re o leleka ka lebitso la Morena Jesu. We cast out this spirit. La di las ke re khalmela mokhathala hodima hao. Moya wa mokhathala. Re a o Jesus leleka. name. Re a o kgalemela. Re a o leleka. We command you out. Re a o leleka. Moya wa boima. Moya wa mokhathala. Ka lebitso la Jesu. Re a o leleka moya ona. Re a o kgalemela. Re o leleka ka lebitso la Jesu. Re o tlama ka lebitso la Morena Jesu. Re a o leleka. And this is our Now, territory. let me show you something. Thank you, Jesus. There are people ba modimo sa tlo ba dumella ba hloke. La ho ka hloka mara it won't be a permanent thing. Ke ba ke pete la ho ka hloka it tlo ba eng? Ntho permanent. e permanent. Yes, Lord. O tlo hloka jwala ka jwang nakonyana, but make no mistake. But there's one thing e ke ratang ka jwang, as much bo hloka mara bo tlohelle etsa jwang ho bapala role ya teng le ha bo se bo le jwang bo le dry ha bo tlohelle etsa jwang ho bapala role ya teng a re bueng ka fela le ha bo se bo le dry ha bo tlohelle etsa jwang ho bapala role a repeat la dilas. Abo tlohelle ho bapala role ya teng. Ba provide bontsha bo etsa bo fepa dikgomo whatever because of the jwang ha ke tsebe bo bolellwa ke mang hore you don't forget to play your role le ha ile mona ho le dry. Yes, Lord. E reng amen ba salang. Now number 1 dikereke tsa Macedonia di bile ka ra di challenges tse tshosang no twaka di bile ka ra eng ka ra di challenges tse tsang jwang tse tshosang batho ba tsaetseng ho dina tsa fana ka matso a mabedi le hoja di etsa jwang di futsanehile e pete matsalang di la tsa jwang tsa fana ka eng ka matso a mabedi le hoja di etsa jwang di futsanehile ba la ngwanaka di le tsa fana me bala Verse 3. I'm going to be very angry Katlego. Yana yona e sa hlola e etsahala. Ke paka hore di ile tsa fana ho ya ka moo di nang ke paka hore di ile tsa fana ho ya ka moo di nang le hona ka teng le ho feta moo di nang le hona ka teng mme e le ka boithaopo. Mbala ka English. I can assure you that they gave as much as they could, even more than they could. For of their own free will, they begged us and pleaded for the privilege of having a part in helping God's Ke kopela mamela batsala. Batho bana ba futsanene guys ke tlo kwata I'm going to be very angry. Lona batho ba sound I'm going to be very angry ke bua pela ntate modimo. La bana ke itshwere I'm going to be angry ke le bona ke tlo kwata. I'm going to be very angry. Now, let me show you something. But one about the Jamba Futsanil, how about the Tilabai? Bashoka, Bafutanil, Bashoka, one of the challenges thing out. Marhaba Petil still Hunso Lujolo, Kele Loya Bonans about Blelo, Retonella Retuan, Rebapale, Rulu Zaruna. Rebapale Imbazon, Rulu Zaruna. Di futsanehile but di ntse di hopola tshwantse di etsa jwang di bapale empa tsona role a e phete la o qetela di tshwantse di etsa jwang di bapale role ya tsona di etsa jwang di futsanehile but di tshwantse di etsa jwang di bapale role ya tsona bala Verse 4. Di re o phelletse hore re dumellwe ho kenya letsoho di dumellwe ho kenya letsoho tsona di dumellwe di re kopheletse hore di dumellwe ho kenya letsoho kae thuso ya badumedi ba forced ba ntse bana le mathata ba forced hore re kopa le re dumelle ho fana
re ntse re futsanehile ke kopa o ipheta ba re kopa re dumelle di re qophele se ka matsomo di forcedile ke verse mangwana ka English Verse 4. ke kopa ba lehle please They begged us they begged us and pleaded for the privilege ai le mametse batswana di kopile ba ya kopa ba ya foster ba re kopa re fane as much re ntse re hloka re futsanehile ke nnete re a hloka ho dry ka site la rona but re kopa still re fane bala they begged us Aha. and pleaded for the privilege of having a part in helping God's people Eh. in Judah. It was bala more than we could have hoped for. okay First, they gave themselves to the Lord, Eh. and then by God's will, ya pele di fane pele ho kae ho ntate modimo ba ntse ba futsanele ba sena nix ba fane kae ho ntate modimo ba ntse ba sena nix hal ba tseba ona batho ba sa tsebeng hore why ba ba le di challenges a ba nehela ba bang ba lona le tsebe why le ba le mathata le nehela a le tsebe why le ba le mathata a le tsebe wa le na le mathata le nehela hantle Satan o le lwantsha bazabana so that le faile responsibility ya lona Satan o lwana le bana ba modimo to fail their responsibility hore ba ske ba hlola ba tshetjwa ke ntate modimo o tla bona hore ntate modimo o tlo change situation sa batho ba futsanehileng ho nehela ha bona kankane ba ntse ba futsanehile ho nehela ha bona kankane ba ntse ba struggle ba na le di challenges ba tlo foster ntate modimo to change this situation bala Verse 5. eh Ka thato ya modimo. ka thato ya modimo Di ile tsa ikabela modimo di ile tsa pele. ikabela modimo pele Tsa nto ikabela le rona. tsa nto ikabela le Le ho rona feta ka moo re neng re lebelletse ka teng. aha le ho feta ka moo re ne re lebelletse ka teng bala Verse 6. eh Re bile ra rapela Tite Eh. ya qadileng mosebetsi ona wa mohau hore a o phethe ho lona. Verse 7. Eh. Jwalo ka ha a atetswe. ke kopa ba le hantle mme mabakgetho Jwalo ka ha le atetswe jwalo ka ha le atetswe ke ke tsohle tsohle tumelo tumelo Bokgeleke. jwale mpa le ngwana ka verse 5 verse 5, eh they even did more than what we could have hoped. eh For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to. aha Verse 6. So we have urged Titus, who encouraged your giving in the first place, Hey. to return to you and encourage you to finish this ministry of giving. Verse 7. verse 7 Since you excel in so many ways, butle pele ke batla ka translation e nngwe verse 7 you are so rich in all you have faith. In faith, bala verse 7 verse 7. You are so rich in all you have. In faith, butle pele you are so rich now you are so rich mar verse 1 ne buile ka re ba etsa jwang ba futsanehile now situation is changing ke borichi ba kopana ka le bona why ba se ba le rich mara kgetla pele bana ba futsanehile dinthong tsohle I mean ba se ba le rich dinthong tsohle mara pele bana ba futsanehile situation is se change o baneng simple they did not stop to play their role because of the struggle se ba leng ka ra so they did not do what stop from the responsibility on that modimo a etsa jwang a ba tshepetseng yona a ba ka ba stopa o e bapala role ya bona a bana ba tsanang if le ke la tseba ke tlo o jwetsa why ke le ruta ntho ena so that le understand or why ba bang ba lona ntate modimo a tla le tloela hore ditweba di je di-grocery tsa lona batho ba nke ditjhelete tsa lona I was meditating ka ntho ena or when o sheba dipolekeng tse ding
Ho na le nako eo jwang botjhang. A se nnete? Ho na le nako eo jwang bo etsang jwang botjha. A bo qeta ho tjha, you will swear hore jwang bana ho fedile ka bona. Mara ka mora nako fela tlo bona bojwang bana bo se bo mwetse. Hape bo se bo restoreile. Bo ne bo tjhile mara bo restoreile jwang. Because the time Modimo a hana jwang bana bo etse jwang bo tjhe bo be bo fele for good. Why? Because jwang bana bo na le responsibility eo di bapalang ya ho fepa diphoofolo. So that is why la di ke tsa tjha bojwang ba tjha mara the time Modimo a hana re bo tjhe bo be bo fele forever. Why? Because bojwang bana bo tshepetse role, bo fuwe responsibility. Are we still together, Barcelona? Now, Kabu Madima Barcelona, Hareka Huruna, Mudima bless him, Shumanoka, Hareka Huruna. Honalin to your linkan, Hanyani, Nyani, Nyani. Your Barbara Buka, Yabakurinto Buberi, Hario chapter 9. Tabayat Huso, what in Tabayat, what in Tabe, what in Mar. Tabeng ya dithuso tse etsetswang badumedi. Tabeng ya dithuso tse etsetswang badumedi ha ho hlokahale hore le ngolle letho. Verse 2. Ke tseba hore thahasella ho thusa. Le thahasella ho thusa. Ke tseba hore le thahasella ho thusa. Mme ke ithorisitse ka ho ba Macedonia. Ka bolella hore. Mbala ka English. Verse 1. There is really no need for me to write to you Thusa me mama kheta seleke please. about the help being sent to God's people in Judah. Verse 2. I know that you are willing to help. You are willing to help? And I have boasted of you to the people in Macedonia. Ke boastile ka lona hore lona le willing ho thusa. Ke bana ba nang le mathata mangata. Bana le mathata. Bana ba ntse ba nehela ba ntse ba etsa jwang ba na le mathata. Bala. Bala ngwanaka. For I know how eager you are to help, and I have been boasting to the churches in Macedonia. Le eager le khalla. Le na le drive ya ho thusa ho nehela. Bala. That you in Greece were ready to send an offering a year ago. Okay. Bala. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. Bala seleke ka Sotho. Tabeng ya dithuso tse etsetswang badumedi. Ha ho hlokahale hore ke le ngolle letho. Ke a tseba hore le thasalla ho thusa. Ke a tseba hore le rata le a thasella ya ho thusa. Mme ke ithorisitse ka hona ho ba Macedonia. Ka bolella hore ba Akaya ba se ba itukiseditse ho thusa ho tloa ngwahola. I was sure from that. I said, it's all of us. Rukubalir Lukule Barlo Ilele. Kabiko so Lukulang Memahetalin Lukule, Leslie Kelimulukul. Isaac Akibala first one, I put 3 times Karai. Kitzarella Memo Mahet. Utansili kento e bala aja utwa wite. No, I kwena tala ukwache. I kwa. Okay. Nata makuru ki distepu akile kike kena ya lona ena fanda. Mara ki tlo le thusa. I khathali likutwa jwang. Now, area verse 6. Tsebang hona ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane. Ati a jalang haholo o tla kotula haholo. Motho ka mong o teng a ke a fane ho ya ka mo a rerileng ka pelong ya hae e seng ka ho kganana kapa ka ho qobellwa. Modimo o rata ya fanang a thabile. Verse number 8.
modimo o na le matla a ho le atisetsa dineo tsohle tsa hae e le hore ka mehla le tle le be le ho lekaneng dinthong tsohle re tlo tla ho yona bazalwana le be le ngatafallwe haholo ho le ka tsebang ho etsa mesebetsi yohle e melemo ke sona se ngotsweng ha ho thwe o fana ka matsoho a mabedi ho mofutsana o etsa ho loka ha hae ho hlola ka mehla yohle mpalle ngwanaka. Remember this. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Verse 7. You must each decide in your heart how much you give, and do not give reluctantly or in responses to pressure. Ke go ba re khutlele mona tsebang hona ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane ya jalang haholo o tla kotula haholo motho ka mong a ke a fane ho ya ka moo a re rile ka teng now tla ke le mamele batswalang ntshebeng he wa bona ntho e ke ithutileng yona ye nngwe ha ntse ke meditate this morning gore hona le batho ba modimo ba tshepetseng to give gore sa kgathaletse season ile jole ka jwang bane bo fepang dikgomo le ha season e sa bo favor pasana ke manyang go tla le ha favor jwang bo etso jwang season e sa etse e sa bo favor mara jwang bane bo etsa bo ntse bo tswela pele fepa dikgomo that is why I know everyone who omelets everywhere but if re ka raya dikgomo ntse di tle jwang bona bane bo ntse bo omeletse bo ntse bo tswela pele etsa jwang go bapalla di role tsa teng now ka bo madimabe le ho rona hona le batho ba o ntate modimo a ba tshepileng for ho fana and that is why every time re tlo fihla mane mo ntate modimo a bontshang hore o gona o ba forced to multiply a ekeletse yena ya fanang a etsa jwang a mo ekeletse because you don't fail your responsibility as a person. Now, ke mane mo re tlo yang tabeng ya hore why modimo a tshwantse a protect dijo tsa hao why modimo a tshwantse a protect tšhelete ya hao re tlo ya moo a ina ke tsebile nkutlwa ma le nkutlisa batswalang now ya pele there are people ba modimo a ba trust and forgiving batswalang ka bo modimo if o tshepetse o fana o tshepetse le ha maemo a sa o dumelele if o tshepetse ntho eo batswalang ba fani le tshepetse ho fana doesn't matter hore ho etsahala eng o tshepetse ho fana if modimo o tshepetse ho fana o tshepetse ho fana there's no excuse tabeng ya ho fana when modimo o trustela ho fana there's no excuse. And the sad part, when lauka baba le bonyane o tshepetse o fana bonyaneng bono bao ha e ba re ke le shana re hopoleng mosadi wa shune mona na le oli ya o qetela le phofu ya o qetela tsenyane but modimo ru Elisha tsamaya o ya Sarapita mosadi nyana le phofu enyane le oli enyane modimo ke antsa tshepile mosadi eo a mo tshepetse tsa jwang ho fana antsana le bonyane ali u abana bothata ba o tshepelwa ho fana if modimo o tshepetse ho fana ana ba bang ba lona ke bentse ke le bitsa ke re tlo nehele be go bitsa ke be ke tseba hore o itshepetse ntho e teng e ngotse ho wena phahleng hore enwa o tshepetse ntho eo now shaba o etsa la eng le ha re khutleleng tabeng ya jwang hape jwang ha bo omella ntate modimo etsa o tshwanela go etsa tsela hore bojwang ba bo etse jwang bo recover ke go ba o ipeta o etsa tsela hore bojwang ba bo etse jwang bo recover because wa tseba re jwang bana ke ka bo tloela bo omelle for good o etsa jwang o ba forced to etsa jwang hore bo recover o ba le tsela ya hore a etsa hore bo recover le ha bo se bo le jwang bo se bo le dry it means le ho rona batho ba fanang modimo will always make sure that wa recover bafani ke bo mang bafani e mang ka maoto bafani ba nehelang kerekeng ba nehela e mang ka maoto
ba mo le skela ema ke tla le dudisa ke a le tseba hey Tongwan bafani tswan ditulo tsona tongwan Batho bana ke makwala batho bana ke makwala a khalo dutse dulang fatshe ba ne ba ntse ba dutse mama mme manto Esther samo dulang fatshe bana ba ka se ne emiswa ke dihloho batho bana ke makwala Khale samo dula fatshe mamore samo dula khale ke le bitsitse a ke batle le emiswe ke letswalo mo kapa ke dihloho dula fatshe ne ke re le shebe makwala bana ba dutse the whole church makwala and tlo nke le jetse ha se le hore le na le tjhelete ha se le hore le na le tjhelete ha se le hore le a kgona batho ba ba ememo ha se le hore ba na le tjhelete kapa ba kgona ba tlo go jetse the reason ba ntse ba nehela it is because of they don't want to feel their responsibility simple and madly jwale challenge ya lona ke ena he lona bafani challenge ya lona ke hangata bafani e ba di-target bafani most of the time ba di-target satana ka o attack di-financeng hantlentle ha lwane le wena ha lwane le di-finance tsa gago o batla hore ho builda the spirit is a rebellious nka hlalosa jwang ka Sotho to be rebellious o kila bona o dula le ngwana hao ka tlong ke ngwana hao mara ona taolo di mahae ke ngwana hao mara ona taolo di mahae la hore ho yena hlatswa dijana le hlatswa la o bua le yena hore yetsa tsena di etsa o na le spirit sa rebellious ke ngwana hao Satan o etsa jwalo ka bana ba ntate modimo o etsa hore bana ba ntate modimo ba be rebellious jwalo ka bana ba dutseng mona ba bang ba bona ntho e ba etsang fela a se le hore batho bana ba tshware tjhelete ba e tshwara a se le hore ha ba kgone ba because le lona ha le na tjhelete ngata but ntho e etsang hore le fane it is because of you don't want to fail your responsibility some of you ba dutseng fatshe ba sa kgone ho ema because of sa kgone ho nehela wena it is not like a le kgone ho nehela it is not like a le kgone ho nehela but you know Satan o yentse fela hore you must be rebellious o be rebellious o tle kerekeng o dule fatshe o mamele lentswe ha o tshwantse o nehela o tshwantse o fane Satana ba o yetsa hore o hane aba o fa mabaka so that you must be rebellious lentswe la ntate modimo o le utlwe ntate modimo a bue le wena o le utlwe lentswe la ntate modimo o rate ntate modimo a re bo sena ntho e one ye o yetsa yo ntate modimo a o jetsang yona is the spirit sa rebellious le ntshwarela ke re rapela di-grocery le dijo tsatsing le everything ye le experience bana ba ka ke a experience le exactly challenge tsa di-finance ke a di-experience but you know why ke dula ntse ke etsa di-responsibility tsaka because I don't want to be rebellious a ke batlo tla ka rantlo ya ntate modimo a qete be ke mamela lentswe mara be ke sa le etse I want to repeat this thing again. When jwang inga se ichile, ilinsu, but mudimu yetsa bonnete ba hore ho ba le ya restore, ho ba le restoration. Ya tsoa jwang, bujwang ban ba tsoa, bo phela hape. Because ntate modimo a tseba hore if book of ba cha forever, ba fela, jwang ban ho tshore Jwambana ba tlo kgona provide dikgomo di tlo safara. Now that is why every time le ha boka ba cha modimo etsa tsela hore bo be restored bo phela hape. It is the same thing when you don't fail your responsibility. Le ha o ka tshona, le ha o ka hloka, le ha o ka etsa but always in the modimo ba le tsela ya ho restore bophelo ba hao.
La o ka hloka. La o ka hloka. That is why le hane ke sena tšhelete o patala dijo ke le restauranteng a ka ikuka ke le mohloki because I knew it was just the moment because I know modimo ntshepetse ho provide setjhaba sa hae and modimo na ke a ntlohella modimo na ke a ntlohella ke hloke ne sa tlo kgonahale. There's no way modimo a ka ntlohellang ke hloke ha o kgonahale. Nna ba tsarane modimo a ke ka ntlohella ke hloke ha o kgonahale. There is no way. Modimo if I can tell like it's a self-sabotage. What's it? That is why Modimo hanang dinuka di fell like imeti. Because what's about dinuka tani? We need to provide the copy. What's it? He knows. Tell it then how. Didn't Modimo blessing got on. As a person, you can't sing, how can bina, how can worship, how can let a keyboard, how can but because there are people bound Mudima feeling ministry it is their ministry. Bana Macedonia, Karakata Macedonia, Banabasa bin innocent worshipper, Banabasa it's next, but the only thing you Mudimana yens. Unaba to provider. And that is why the problem they did not stop to give because the responsibility as a child of God to say between. I was like, I want you to Madam the boning at England, then this movement is our color, Kalaka Fanaga Chelting Yanaka. Pope Mossad was a rapeta, only a pufu enyane, le oli enyane. If you are a really giver, Yantatemudimi, oh Mudima something I shokomele, you give even if a small portion of a jar only li poof mosadi wa shuneme wa sarapeta o fane ka anali oli ya uqetela li poof ya uqetela but afana ho tsona afana mo profit anta te modimo and modimo did not allow hore bofutsana bo qete mosadiane. That is why as much anana le bonyane modimo ile a tshwanela hore a etse tsela ya hore mosadiane a ska ba hloka forever. He had to provide and the modimo a tshwanela provide. Modimo hanno mosadi ya rwa sa rapeta hloki. Tsamaya bala buka ya samo ya Marena pele chapter 17 verse number 8 tla bolella. Modimo ile hana hore mosadi ya na hloke forever. Le ho jana na le phufu ya ho qetela le oli nyenyana. More modimo hanno ra hloke. Runa Tadema khata. Amsama tsoha. Kala tsama. Oh. Oh, skela sama. Do oli. Twinya ya nencha aliso yet. Kyonai. Shebisa matsolo na odi. Oli ya ne ya tšhelete. Pulata lehlohonolo hadida
Kami. Oh Jesus, Bungaga, a tseba ke le jwetse bothata ba ba nehedi ke bana mameleng bothata ba ba nehedi problem ba ba nehedi ba ba le bothata ba di voice tse pedi bothata ba ba nehedi ba ba le voice tse pedi ba ba le situation hangata ba ba le di situation be di create a voice tse pedi that is why lona ba nehedi kopa le nkutlo tsa tsene Satan o na batla Bible e re kerekeng ya buka yane ya ba Roma chapter 8 ere bana beso re le tsibisa mohau wa modimo o neilweng dikereke tsa Macedonia ebile di bile hara teko e matla ya matshwenyeho ne empa ka baka la thabo ya tsona e kgaphatsang di ile tsa fana ka matsoho a mabedi le ha di ne di futsanehile o tsa Satano yentse mona ba tsona o itse wa ba frustrate mpa le ka English ngwanaka eno ba le ha monate kgetla bobedi no o no bala monate no bala. So now there is no condemnation. Ngwanaka o bala ka hloki a kre ke bala ya ntse ke bala no ba kurento wa bobedi. There is no condemnation ke na ka jwale chapter 8 efandaga hai kala bona ntse bala. Verse 2. They are being tested by many troubles and they are very poor. But they are Peter, are being tested. verse 1. Verse 1. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God is in his kindness has done through the churches in Macedonia. Verse 2. They are being tested by many troubles. Verse 1. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in his kindness has done through the churches in Macedonia. Verse 2. They are being tested by many troubles and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Verse 3. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will. Mamela, come on, someone. The challenge is in Satan na batla ho etsa jwa ho ba stop or basketball etsa responsibility modimo ba tsepetseng yona ali utlwe Satan na batla ho testa kereke tsa Macedonia ya hore basketball etsa ba faile responsibility. Now let me tell you something. O tlisa the situation. Satan o tlisa the situation. Ha qeta o tlisa the situation wa tseba ho tlotla di voice tse pedi. Ho na le voice e tlo reng give. Ho na le voice e tlo reng give. Then o ba le voice e reng situation. O ba le voice e o khalemelang reng sheba maemo. Are you aware ho na le 1 2 3 4 5 6 e etsalang ho wena? Ho ba le ntho reng sheba maemo hao. That is the second voice. Yo Satana shapang batho ba ngata ka yona. Basala batho ba ngata ba faitse responsibility ya bona. Guys ke kopa le nkutlo bana today ke tlo rapela dijo le di grocery le di chelete. Ke kopa le understand why ba bang ba runa modimo a sa tlo protecta dintho tsa bona. Modimo tlo di tloela dintho tsa rona di nkuwe, di chelete tsa rona, di koloi tsa rona di robe. Hona le batho ba because of ba bang ba lona le pushetsa modimo boemong bo a re tloelang. Hona le voice. Oh, when will a giver o tshwantse imamela? If ne ke na le nako because ke batla re ba le nako e telele. When o bala buka ya Marana Pele chapter 17 verse number 8. Verse number 1. Elisha modimo bua le Elia o re se ke la etse magwaba se ke etsang
I commanded the ravens. A qetile ba re se ke laetse mosadi wa Sarapeta. Ke mo laetse, I've commanded that woman to feed you. Now here's the thing. There's a voice echoing fana. It's an instruction. Wena bo re no mabaka a ndumele. It's an instruction. It's an instruction. It's an instruction. It's a voice. Bazalan, if you batla fail and that modimo, in neglect a voice, ipapanyetse voice. Ipapanyetse voice. If you want to fail in that modimo, ipapanyetse. That voice, erenehel. Lelo na batho ba TikTok, there's a voice always. So, voice their voice give, their voice fun. If you want to fail your responsibility, neglect the voice. Imaze voice. If you want to fail, if you out trust her, neglect the voice. Voice. Shepherd, anointe matso a batho bana ka oli nna mphenthe. Mme wa ka ke kopa ho be le pula e tsholwang hodima bahaudi. Hodima haudi. Ho be le pula. Bophelo ba hao bo tsholohelwe. Wa bona ntho e tsholwa jwang? Jwala ka pula. Modimo ho be le ntho e tsholohelang. Dintho tsa hao tse neng di fasitse. Ho be le pula fela hodima bophelo ba hao e tsholwang tje. E tsholelang di financeng tsa hao. Ho be le ntho e tsholwang. Go mang? Modimo wa ka ya phelang, wena o no ke wa bua le yena o bo sena plan. Ke a leboha ntate. Wa tseba wena wa e buile le yena. Bophelo ba hao bo be le ntho e tsholwang tje. Pula fela hodima bophelo ba hao e tsholwang tje. E tsholwang. Pula e tsholwang. There are people ba modimo a sa tlo go tloela ho ba tshepa. O kopa ho nehela o tsebe ho thepa into that. Modimo ka pula. Nna ke tsebe ntate modimo o etsang today. Na le batho ba ntate modimo amang dipelo tsa bona ka tseleng e hlotseng. And if modimo a ntse bua le wena, if there's a voice e re nehela, don't hesitate. Don't hesitate. Yo. Don't hesitate. Don't hesitate. There's a voice in Qetang. I know. Ke tlo le bontsha this thing e ke buang ka yona. There are people ba modimo ba trustile to give. Le nkutlwe, I want to repeat the example again. Jwang inga a grass. Le ha se chile. E chile. Mara modimo ba le tsela ya o restore ya o itsosa hape because wa tseba re jwang bane
o bo tshepetse o bo file assignment to provide dikgomo. Na le batho ba fueng assignment mo. Ene ke tlhola ke re ho lona. Some of you le kana na le fanna. Ke upa le nkutlo. There's a difference when you give to a pastor as nandi project tsa di etsang. But when you give to somebody an the project, ya fana. Kadi la bukadi sonda le atba re fepa batho mo. Ke fa batho dijo. Batho ba ya ba stratong everywhere batho ba ya tla ba tloja. Every Sunday we say. And ba sa keneng kereke. Number 2, ka Wednesday, ki Wednesday. Wa phewa. Ke fepa batho ba bokae? Bo phumulo. Bo phase 5. Vene ya ka ya tsamaya. Ulo fepua batho dijo. Na o tlo go jwetsa. When you give to the giver, la ha o le siko, ka mantswe ma ha isa yetsuwa ke nna ke le mong taba ya o fepa batho. But yetsuwa ko wena because le wena contribute. Now ka mantswe ma you give to the giver, o fana ho mofani. Now ka mantswe ma le wena la o le siko, o le hae kapa o le Pretoria kapa o le Durban, when you give to somebody ya nela community, you are part of that project. You are also a giver. So, baba mbaluna ko palunkuta banabaka. Le tepetsin toyena. Le tepetsin toyena. And that is why lalike la ipumana jombaluna butile. Will it dry? It's get shwala ile tsosa ntoyeo. Basala ke manya kutla. It's get shwala yesa shwang ile tsosa. Mutumu atwala jombu bobuche. Ke bana bubuputso buqwebile mara modimo a tseba rona le ntotlo yetsang hana kwentse tsamaka jwambana bojwambana bo dry no bo dry mara modimo a tseba re bojwambana tlo botsosa le runa is the same thing bazalwane ke mayang kutlwa Bemetsi ka jana san se tlwaetseng tsa ntselemetse ka jana san se phumule Telle ngwana rona. Telle. Between telle metsi amanyana metsi. Asa go ba tate mo di maka ile tse. O be le pula fela e tsholelang go di mahao. O be le pula fela. 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 O be le pula e tsholelang modimo lona jwale ka modimo restore jwang ka pula modimo restore jwang ka o nnesetsa pula o be le pula fela e bulang dintho tsa lona o be le pula fela magotso thiba motho a sara ke tlo kwata man I'm going to be very angry o be le pula ngwanaka o be le pula fela Modimo restore bophelo ba jwang o bo restore ka pula ke rapela re ho be le pula o dima bophelo ba hao ho be le pula e nelang bophelo ba hao ba ditjhelete rain Jesus rain ho be le pula ngwana ho be le pula rain Jesus King of Zion, Lion of Judah, reign Jesus, reign Jesus, reign Jesus, reign Jesus, King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, reign Jesus, sing someone song, reign Jesus, reign Jesus. Reign, Jesus, reign,
Jesus, King of Zion, King of Zion, Lion of Judah, Modimo restora jwang ka pula ke rapela hore ai le bone modimo man le bone modimo o le tshepetse ntwe o le tshepetse yona o le tshepetse yona o le tshepetse yona o le tshepetse yona. God bless you. It's a minute about one hell and no if you ceremonial or cast speed. Jesus' name. Come on, hula bhloko. There's a voice now. If there's a voice say buang le wena re nehela no, hlo e eme yona ena ka speed. Ka speed. Le bana ba e make pele ka speed. Ka speed, ka speed. Ka speed. God bless you moshimane. Ki bua hongwe ke a feta ene ke tlo le stop se ke la hlola le ema. Selege TikTok ke shona le batho ba modimo ntseng a bua le bona but ke shona le ba fe attention and then ke a tswa ba bang ba tla criticize ke ba khathale ntse le ba thusa modimo ka ke mo lokolla ka lebitso la Jesus in the mighty name of Jesus. Let's come here. Let's come here. Le batlang ho yana. Wa le khutlile. Wa le khutlile. Wa le khutlile. Wa le khutlile. Le a tsamaka pa tsamaya. Le tsamaile. Ne le bakae? Ne re le 7 Ne le batlang ho yana. tate moruti ne re batla ntho tse ngata ho yena Ne le batlang mpoleleng tse tharo. Ne le batlang. ne re batla tjhelete ya hae bohlale ba hae le tsela e leng ka yona Wa sebetsa. o na sebetsa re entse gore a lele ko mosebetsing a re retrenchuwe ntate moruti mare fela le kgwalana le sebeletsa le boleletse makgwa ao a mo retrenchile gore ke mo batla beke mo kgutliseng Molokole. Molokole. ga mo lokolla Tswa. 1 2 3 4 5. Aus uno sebetsa kae? ate ke sebetsa Nisi security ntate moruti Okay. Nisi security Ema ka motho. Hona jwale ha o sebetsa. ai ntate moruti ke na le kgwedi ke dutse hae Shebisa matsoho hodimo. Tjena. Batla ho theohela ne? o sa ntate moruti beke ya Mantaha Thunya. Ke yane ma. Oh. Jesus name. When motho ya fatshe ha le mothiba fela se ka wa ha bohloko. Nkile ka ruta ka ntho eo. Paulos ya bophelo ba bo tla tjhentjha. Ona modimo na mo diele fatshe. Ha tswa bophelo ba e ka bo tjhentjhile. When motho ya fatshe ha le mo stop. Na le batho ba ntate modimo ba ba, 'Modimo, ba 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 '
ere tsebang hona ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane athe ke Makorente wa bobedi chapter 9 verse 6 tsebang hona ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane athe ya jalang haholo o tla kotula haholo motho ka mong a ke a fane ho ya ka moo a rerileng ka teng pelong ya hae e se ka pelong ya hae e seng ka ho kganana kapa ka ho qobellwa modimo o rata ya fanang a thabile modimo o na le matla a ho le atisetsa ke kopa ngwanaka verse 8 Verse 8. And God will generously provide all you need. butle pele God will what Generously. provide generously Provide provide all you need. Here's the thing. Every time for but bafanang, modimo na le a way of providing them. A way. Come on, Razalan. A way. I got a way. Only a way. The same way Joleka ana letela ya provider jwang bose botshile. Botshile busina nix. But God has a way of making sure Bujamban ba restore again. There are times where something rehan or you force them that them to provide you. Force the responsibility. Let me make an example. Kamusadian was a rapeta, Bukenya Marana Pili, chapter 17, verse number 8. That Elia has fita shune, Sarapeta. Musadiani Mudimuna sa plena humu provider. When Obala Bible. Because Bible Musadian Uru Elia mpedi jokije. Musadian Uri. Only a certain lipoof, this certain nalungwana, rage today, harpetile reshwe. But Elia Aroyana, Marmudimu uri, umfe, because how come mpa? Di jodi kikita felan tunya ufishala pula ina. Di jodi kikita felan ufishala pula in. Now here's the thing, Masalam. The time Musadiana nafa Elia dijo. That was the time I allow Ukama Mudimu. Or Mudimu, you don't allow yet something about pillow back. You go with Peter. The time I said, Anna Fana Kadijo, who Elia. That was the time Musadion and I command that Mudimar that them Jolek our Tama or provide. And the Bible, Mudimu is about Dijo to get a fellow. God had to make a way. Mudimu is not a settle or Musadion was getting as a fellow Kidijo. Okay. Hi. I get real with Dr. Noma, I'm not looking at a rich bit. Dr. Roma chapter 14, verse number 22. We taught it. Verse number 22. Ka selemo se seng le se seng o tla O tla fana fana ka ka karolo e karolo- le nngwe ho tse 10 Amen. tsa kotulo yohle e tswang tshimong ya hao. Ntshebe wa bona taba o fana it's a principle. Modimo a re ka selemo se seng le se seng o tla fana ka karolo e le nngwe ho tse 10 ne tsa kotulo e tswang tshimong ya hao ne. Now karolo verse number 23 karolo ena e tswang ho tse 10 tsa karolo ya lona tsa koro ya lona le vein ya lona e ntjha le tsa oli ya lona le tsa matsibulo a lona a mehlape ya dikgomo le a dinku le tla e jella ka pele ho morena modimo wa lona
ke yona ne sebakeng seo a tla le kgethelang a tla se kgethang ne nthuse sebakeng seo a tla se kgetha ho sebakeng seo a tla se kgethang ntate Modimo a dule ho a sona duleng ho sona le etse jwalo hore le tle le ithute ho tshaba morena modimo wa lona ya mme ka mehla verse 24 ha morena modimo wa lona a se a le hlonolofaditse mme e ba leeto le lelelele haholo ho lona ho le sitwang ho isa dikarolo tsa lona tse tswang ho tse 10 hobane sebaka seo morena modimo wa lona a se kgethileng hore o tla dula ho sona se le hole haholo le lona dikgomo tseo tsa lona le di rekise tjhelete mme tjhelete eo le phute le rekise dikgomo o tla baebile Modimo foster hore batho ba ntshe karolo ya leshome bona bara ke batlo bua ka tithe a ke batlo bua ka tithe mona ke batla ke le bontshe fela hore why Modimo a tshwantse a protecte dintho tsa batho ba fanang a re tlwele tithe Mpalle chapter 15 verse number 4 verse 4 ka ha morena modimo o tla Mpapa go jwetsa o tsana ka dimake tsaka ka ha morena modimo wa lona o tla le hlonolofatsa naheng eo a tla le nea yona hore e be lefa la lona hara lona ha hona ho ba le ya hlokang haeba fela le mamela lentswe la morena modimo wa lona ka Butle pele. hloko mme a ko mpale hantle hle ke kopa ba le hantle ke o kopa verse 4 ka ha a morena tumela tsa maiki mme ka ha morena modimo wa lona bulela maiki moshmane sound master kae ka ha morena modimo wa lona o tla le hlonolofatsa naheng eo a tla le neang yona hore e tle e be lefa la lona hara lona ha hona ho ba le a hlokang haeba fela le mamela lentswe la morena modimo wa lona ka hloko le hlokomela ho phetha melao ena yohle eo ke le laelang ka jeno verse number 6 morena modimo o tla le hlonolofatsa jwalo ka a buile o tla le hlonolofatsa jwalo ka a buile ho lona le tla adimana ka tsa lona ho dithaba tse ngata empa lona le ke la adima letho ho tsona le tla busa ditjhaba tse ngata empa tsona di keke tsa le busa mpa le ngwana ka verse 4 Verse 4. There should be no poor among you, for the Lord your God will greatly bless you in the land he is giving you as a special possession. Verse 5. You will receive this blessing if you are careful to obey all the commands of the Lord your God that I am giving you today. The Lord your God will bless you as he has promised. ho tlotla contradiction mona ho tlotla contradiction You will lend money to many nations, Uh-huh. but you will never need to borrow. ho itse ka hara lona ha ona ba le ya etsang ya hlokang ya bazalwane now o tlo bona hona le contradiction why hona le bana ba modimo a sa tlo ba dumella ba hloke o tla utlwa verse number 7 ka Sesotho mme verse 7 haeba hara lona ho ena le ya hlokang utlwa e le e mong wa bana ba bo utlwa lona ya motho utlwa ho itse ha ona ba le ya hlokang hara lona ne mara ho the haeba o ka ba teng ya hlokang now bana ba tlo hlokang modimo o sa ba betse bana ba o sa entse ba bang hore ba se ba hloka hore ba tlo thusa bana ba hlokang ke a itlwella nna ho sona le ba modimo a reng bana bona nka se ba dumele hore ba hloke because ke a tseba re tshwantse ba tlo provider ba tlo nehela ba sa re mare le utlwa ntho modimo itse ho na le ba sa batleng ba hloke because wa tseba hore bana ba sa batleng ba hloke o batla tlo ba sebedisa to provide bana ba hlokang a ba tsala wena ba tlogela ho bana ba tshepuweng ke ntate modimo mara bo runa so bo runa o tseba runa re na le lisa lona ha ntse le re ho thata re le tlatsa fela yo re le tlatsa fela rona
ha re tsebe le bua kang, because rona ntse re bona re tshela dipetrolo, re kgona ho ya dikae, re kgona ho ya dijong, re kgona ho etsang. He always Modimo na le a way of providing batho bana bao a ba tshepetseng ho fana. Yo, na ha di itle ditweba hle. Ha di itle. Tse tlang ha bo lona, tse tlang tse jarang di 20 di 12.5 tsa di cruiser tsa lona. Di romeleng haka, di tla bona bo mmatso. Di romeleng. Di tla bona bo mmatsona tweba tse le di jwetsa. Ha ke na tweba tla bentse lo jara 12.5 ya phofu ya haka nna. A ke le hlanya. So ho na le batho ba Modimo, ho na le batho ba ntate Modimo ka ska ba dumela ba hloke. Kore ditoba tsena la diketsa ya mahabo lona di ja nako ya tsona fela. Kore di tlo ba frustrated because di tla be di dutse mahala di sa kgone ho tswa ka 12.5 ya phofu. Timang di-wireless tse ntse rona ba tsamayang re timetsa rona. Dula fatshe tlohela phone. Ha? O ntshwa ke phone. Oh, thank you, man. I've got some so long. Go see a chalet. Aye. He will always provide for the givers. Kopa kwa la kereke ya lona. Modimo will always. Kena le scripture tse ngata tse kgallang mo di shara bara ke ntate Pebane. Na ke tshwanele ntate Pebane mo. Motho a hlolwa ke pulpit a pere pura sa sanka ya hodimo le tlaseng. Aralo ha o ka ba teng ya hlokang ba tsana nona le batho ba ntate Modimo a sa tlong ba dumella kore ke kopa le tjwetsa sephiri ke kopa ho le tjwetsa moyo hala ene ha ke re ho lona Modimo a tlo le dumella le hloke. That doesn't mean ha le tlo ba le di challenges di tlo ba teng. Hona le nako o tlo bonang e ka re ke tlo hloka e ka re jwale ke tlo safara, but always Modimo o tla ba le tsela. Always Modimo tla ba le tsela. Modimo tla ba le tsela. Wa tsana ke dutse le mthako mong re dutse somewhere dijong a nqoqela mathata a hae. Na ke tswile ke batho Modimo na le batho a feta mathateng a makana. I was shocked. Ke re le nna ke ile ka hloka but a so hloke ke fihla boemong bona. In short, hona le nako Modimo a re thibe a re hanelang hore re hloke bohloki bona bo ka etsang hore kore le dikatana o hloke go feta le dikatana. Hona le nako Modimo a re nneoma a ka na hloka but e seng hore ba qeteletse a sa senale. No. Ko rapela tšhelete tsa lona. Hai. Mpa le o zine ha e ba hara lona hona le a hlokang. Le ke le ele e mong wa bana ba bolona ya motseng ofe kapa ofe wa metsi ena henye yo morena Modimo wa lona a tla le nea yona le seke la thatafatsa dipelo tsa lona mme le seke la tima ngwana bo lona ya hlokang. Verse 8 le mo fe ka letso le batsi le mo adime le mo fe ka matso a batsi le etse jwang hape le mo adime ho lekana seo a se hlokang. Ho thi ba bang re ba kadime jwale ke tsebe because ha ke nya rent ha go tle ke nya rent batho ba kadimanang ka tšhelete le etsa temana le mpa le fosa fela renteng mo re kadimeng le kgawane le rente re a kopa ka boikokometso. Bible re ha o ne ya hlokang le mo kadime
re kadimeng le ske la kenya rente. Hallelujah. Ke a kwala jwale. E batho ba re qetile ka rente ntate Mosisa. O kadima le kadima bokae kana? 1000 ranta rente ya teng ke bokae? Le ja batho. Ha iyo Bible ntho eo. Yo. Le qetile basalwa. Bible re o kadimana tele kadime, mara le ske la tsa jwang? Ha ya bua ka rente mo. Bala mme. Bala. Verse 80. Le mo fe ka tsoho le batsi. Le mo fe ka tsoho le batsi. Adime ho lekana seo a se hlokang. Le mo kadimo o latella seo a se hlokang. Ho ya ka moo a haellwang ka teng. Ho ya ka moo a shotang ka teng. Ha eba shota tjhelete ya phofu mo fa ya phofu fela. Ka ba mo kenya mathateng. Ya mme. Verse 9. Itlhokomeleng. E sere ka dipelong tsa lona. La ba le mehopolo e mebe. La re selemo sa bosupa e leng selemo sa ho leballana melato se atametse. Ebe ngwana bo lona ya hlokang le motadima ka leihlo le lebe. Ha le mo ne letho. Jwale o tla lla ka lona ho morena. Jwale o tla lla ka lona ho morena. Mme e tla ba le entse sebe. Verse number 10 ke yone ke ratang. Ruri e ka kgona le mofe. Ruri e ka kgona le fane. Guys, there are people ba modimo ba tshepetseng ho fana hleng. Fanda ga ke go ba le nkutlwe. Ene ke rara because a kre ntse rapela ditšhelete le dintho. Ke batla le utlwe hore ba bang ba lona le ha ba lwe ba ka leka ho le hlokisa, modimo will never allow them because le fuwe responsibility e kgolo. Ke go ba ipeta, God will never allow them hore ba re hlokise batsalana. Le ha ba ka ba hweletsa mabitso a rona ba tonama ba etsang ba tla thella diholong ba tla wa. Ba be ba hatsele mahala Satan. Tsolo hweletsa lebitso la ka nana ke tla hloka o senya nako. O tla tshwara ke diramatiki ka bo khutla. Satan. Ba tla tshwara ke diramatiki. I'm telling you, Basala. Until you can understand the term operator. There are people and once the term he will always protect you. Did you believe in the Bible? This in Yanako. Ruri, e ka kgona le mofe ka matso kae mme ha le mofe dipelo tsa rona di se tsa ganana hobane ka baka la ketso ena morena modimo o tla le hlonolofatsa mesebetsi yohle ya lona le ho tsohle tseo le di etsang only lona bafani le tla hlonolofatswa dinthong tsohle bafani lona ke tsebile le sa faneng wa le ramela lona ba sa faneng tholang bala me o kwale Bible. Verse 11. Bahloki ba keke ba fela ka hara naha ya lona. Bahloki ba keke ba fela ka hara naha ya lona. Ka baka leo. Ka baka leo. Ke a le laela. Ke a le laela. Ke re. Ho ngwana bo lona. Ho ngwana bo lona. Le ho mofutsana. Le ho mofutsana. Lo ya hloka. Bana ba re ba fepang ka di Sunday hoseng. Bana ba re ba fepang ka di Wednesday. Bana ba hlokang. Di kgutsana tse re di fang dijo. Re laetso re etse jwalo. Bala. Naheng ya heno. O fane ka letsoho le batsi. Fedile. Thank you. Re qetile. Qetile. Kopa rapela dijo tsa lona. Ba fellwang ke tjhelete. O kadimane ka tjhelete, o kadimana ka tjhelete, ka mora o kadime tjhelete, o kadimisana ka tjhelete. O sona le bothata ba tjhelete phamisa le tsona. Kadimana ka tjhelete, kadimana ka tjhelete. Ha ka. Phamisa le tsona mama. Tlo ntate Mosisa. Tlo mama, tlo. O kadimane ka tšhelete? Kadimane ka tšhelete se bile ke batla ya lebala moruti. O kadimane ka bokae? Tšhelete ga o qetile kadimane ka 30,000.
30,000 o no kadime motho 30,000 a ba e kgutlisa e ka ba ba kgutla ntate. a ya kgutla lona le kadima tšhelete batho le kadimana ka tšhelete se tshosang lona e ka re batho ba hana patala dibanka o bolo kadima motho 30,000 yo aya ke a le tshepa ntate moshisha aya nna ko kadima 1 rand so that la o sa e kgutlise ke se ka tshwarwa ke pelo bo 10 rand nka o kadima nna 30,000 yo la o ka bona le lefu a ke kene moo ba ba haufinyane kwa ba sa ekwa wena ntate bothata ba o keng tšhelete Tšhelete ntate. Tšhelete sa le kadimana ka tšhelete ha o sana tšhelete di dulang ho nna next ke o no kadimane ka bokae 100 rand. 100 rand fihlela ka jeko ke a sokola ha ona next e lokang e ke e etsang. e mong nna ke kadimane ka tšhelete mara ke dula ke sena yona ha ke e tshwere fela e ya nyamela pele letsatsi le tikela ha le tikela fela e fedile nna e sa le kadimisana ka 4,000 ke a sokola le e nngwe ne kadimisana ka ona ka kerekeng ka mona jwale yona ya fasa ho feta ba teng ngwana moo thank you mama bomme ne re kopa le patele mophuthego wa kahle nna ntate tšhelete ya ka ga e dule ga ke kgole ke kgolla matšhonisa ga ke na tšhelete e ke dulang ka yona baneng ba fuwang tšhelete ke batswadi baneng ba fumanang ke NSFAS phamisa letsoho e mong ke mang okay ba na le bothata ba dijo tse felang phamisa letsoho di fela ka speed tlo mama ai o na le batho ba modimo ba le tshepile ma ousi wa ka ha ke ya ha hae be ke ja e ne ra ke sa hlole ke yona mfonela ousi wa ka ndicela uze hle ndithi ndizokwenza nto iza hle uzowutya noba ungatya nje uhambe awukaja fela tsama ke ousi wa ka mara why every time o dula o mpitsa gore ke tlo ja a ra o ile wa tla ka wa fihla wa ja dijo tsa ka di fele ousi wa ka wa botshabelo dijo tsa ya di fele a di fele o no na le mme mong a na le restaurant a ke tsebo kae hle o na le restaurant o na mfounela ntate moruti no fe kopa o tlo ja ke re ke tlo ja a re tlo ke kopa o ja a re ke pheile dijo tse monate today ke rekisa dijo tse monate a re ke kopa o tlo ja ke maketse gore tla be ke ja neng ke ne ke na le mogotsi wa ka ene a bitswa Tewe ne re tla be re tsamaya sa mo re lo ja o fitlhela ke mo botsa ke re mara a go njwetsa every time wa mpitsa gore ke tlo ja why o re ke tlo ja why o re ke tlo ja wena mo a ba re tate Nofi every time ha o qeta o ja ke ba le profit hape dijo tsa ka di a eketseha tse ke di rekisang a dijo tsa ka di a eketseha why guys there are people ba modimo a ba ratang ba modimo a ba providang ka lona rona re bana ba ntate modimo a ratang and at the only time when you give to somebody o ntate modimo a mo ratang modimo will always provide you will always provide you bulela maike ha ko etseditse dikuku jalo ka ko romella dikuku bekeng eo ko fileng dikuku ka yona ke fumana di-order tsa di-5 liter le di-10 liter ke ma ke a tsompha dikuku aka aowa ke a o phemphara teng ka nnete se fapang a
Ke go se Dineo o tlisetsa dikuku ka sehlong ntate. O ntlisetsa qho, o ntli- ke ntse ke potsa Morose Dineo wa mpha dikuku ene ke dula ke di one. O mpha tsona full. Oho. Guys, there are here. Nkile ka le ruta ka re ba bang ba rona ntate re mobu o fertile. Rona re mobu o fertile o reng ha o phetse o jala ho ona. There is no way Modimo a ke ka etsa mohlolo for wena. Itse that Satan o tla le tshosa ka nako tse ding. Ha o qeta o fana e be le Satan a tle ka storm se seng hore ne to regret. O bo ka re ka ya base vatiro lo lata tšhelete ya ho nna. Ba bang ba le sa tsebe mo ke dulang ka mo go Satana le tshosang le shotela fela go ngweletsa ntate Moruti ne ke re pasela ya me go fileng. Yes. On swaka ba clinics next. And every Sunday ne ke rata ho ja o swaka ne ke rata ho tloa ha ke re ke tsone ke rata ho driver ke botshabelo ke lo ja because o swaka o tsama ho pheha mokopu ha monate ne ke re fela mphele papa ka mokopu fela ke ba clinics o nketse papa ka mokopu tla lo ja papa ka mokopu ke be ke gotle o swaka na sa ba clinics yo lona le tseng ho na le motho a neng a rata ha ke qeta ho dula a ba tlo dula mo ke dutseng ke re marago njetse why o dula mo ke dutseng a re ntate Moruti ha ke qeta ho dula mo o ne o dutse teng ha ke tsebe ho etsahalang dintho bophelong ba ka ho na le ntho e shiftang ka hopola ka tsatsi le leng ho Bible e re Elisha a shwele a katetswe a shwele batho bana ba jere stopo itse ba fihla mono ba se wela fatshe motho a neng a shwele a tsoswa ke setopo ke mobu a wetse mobung o nang le Elisha. Ntate mo maobane ke tseitse mohlolo ka tropong ke tsama ka bike ke ne ke ile salonong ke lo lokisa manala le a tseba re rona ha re tshwane le lona le banna ba lona banna ba lona ba na le manala e ka re tšheka ditlhare fumane monna na le manala e ka re ke gobele. I thought that they were this guy, I get so saluni ki abaiki nyaka. Bana ba samponi. Bana re fahle. Either novi because ne kikin zento ni ya helmet. Arn that novi. Arnovi ha ke batle tšhelete. Ha ke batle mix. Ke bo nketse dintho tse pedi ke re ke etse. A re go pompe 10 rand. And I ke batle lo reka. A re go pa 10 rand ha o itlo dula ona. Ke be ke ntsha 10 rand ke mofa a ikoba a ikinya thokeng ha qetile khoma mapela ba ke strato a re ke go be le tsona la udimaka hona le ntwe batho ba e bonang udimaka eo ba bangata lona le sekula ngwe e bona strato that guy khoma maka mangwe a re ke bompe 10 rand e tlo dulang hona a ngata Moruti no ha ke tlo sebedisa 10 rand ha qetile mara ke tlo kopana le wena ke tla o fa bopaki ne emana ratang ka matso metsi mo hlapile matso teng ona wa ka sa ke tsona isa kae ha ke tlo hlapa matso ona wa be man me ona tsela ka ra dikupu tla bona nyolwa ka ona ke tsona kae ha o hlapa metsi ao tshela fela ka ga metsi o hlapang ka ona ntho tsa o di a kgale rona re tlo fellwa hle da Satano le shano go nna ke ne ke jwetse Satana ka re na o tla mfutsana isa mohlanta te Modimo a hlokaetseng Satana o tla mfutsana isa mohlanta te Modimo a hlokaetseng that's all. I know the principle. Loko la tšhelete ntate Moshisha le be le ntšhwetse le entseng tšhelete tsa hae le entseng tšhelete tsa hae le di entseng tšhelete tsa hae le di entseng tšhelete tsa ntate Moshisha
Le tlo mo lokolla? Le a mo lokolla? Ga mo lokolla. Le mo fasitse jwang? Ditjhelete tsa hae le di fasitse jwang? Le di fasitse jwang? Ka dimana ka tjhelete eno. O motho a neng a sebetsa e ne le makeniki le go utlwela motsana a lata ditshepe a lata diphahlo a rekisa. Sebeditse. Le ikwetse jwang tjhelete tsena? Le di sebeditse jwang tjhelete tsa Ya hae? Zimbabwe. La ya kae? Zimbabwe. Le mo etse Zimbabwe? Zimbabwe. La fihla la etsang? Ga ke kenye tjhelete ena e ka ga metsi. Le etsang? Ga kenye tjhelete ka metsing. Guys, this man, batho ba tsebe, lona batho ba qalang ho tla. The first time that Moshisha a tla kerekeng ya ka, o ne a fihla ka nako ne ke rera ka giving ka offering haholo. Ha ne ke rera haholo, nna ne ke sena thero tse ngata, ne ke ruta ka offering fela. Tate Moshisha ba tla a qala ho tla a shapwa ke letswalo. A ba fumana ke rera ka offering. A banka tjhelete kana ka 5,000 a neela ka yona. Kgetlo la bobedi a ba tlo tla ba fihla neela ka 10,000 Tate Moshisha. This man a dula ipopeng sort of ntho e jwalo. Ntate ena ka morao ra etse jwalo. Makgowa a mo reketse koloi tse 3. Ba mo reketse ba mo ahetse ntlo ka toropong le a se ba story sa Ntate Moshisha. Ka baka la giving a nehela. Ntate ena o ne a sena mohlang ho theng ha ke bua ka monelo ba sa eme a nehela. Ntse ke potsa why a sa hlole a nehela Ntate Moshisha. Kanti ba mo etse Zimbabwe. Le mo etse Zimbabwe. O etse Zimbabwe. La patala ba ka ngakeng ya lona ya Zimbabwe. Tjhelete ya tsomoletso. Yetsa? One is 120,000. Ngaka ya Zimbabwe ya lefa eng? Mpho moriana. Hore le etseng ka tjhelete Ntate Moshisha? Re sebetse tjhelete. Le entse? Ha qeta ho e sebetsa. Le Ho entse? hang tjhelete tsohle tsa di nyametse fela matsohong. Di nyamele fela matsohong. Di nyametse le Njwetseng le entse eng? Le entseng ha le ya mo Zimbabwe. Ngaka eno ile file moriana hore le etseng? Ha re fihla moo re fihla re mo nke fela re mo kgutlisetse tjhelete re tsogotse matsohong a rona tjena be re mo neha yona. A sa hlola e ba le tjhelete. O tloang batsanang ba re ba nka tjhelete ba e tshasa meriana ho bona. Ha ba qetile ba mo fa yona. Then o tloang mona a sa hlola ba le tjhelete. So then e nngwe le re metsi le entseng ka yona? Ka metsing re lahletse ka hara metsi. Bokae? Tjhelete ne ka etsa so 20,000. E ne re nka ho yena ho fihla re lahlela ka metsi. Ho e sebetsa hore nyolle. A se ka ba hlola sa ba le yona. Jwale ka se na yona hona jwale. Hona jwale a tseba. Le nkile 20,000 be le lahlela ka hara metsi. E be tsamaya le metsi. E tsamaya le metsi ya. O pudutsa ditjhelete tsa hae. Ana next one. Next. Ebile a sa tloha ba le letho. Tsatsing lena Ntate Modimo a mo lokolla. Mphe metsi. Ka sejana. Ka baskom. Ha ke kopa ehlile le wa tshele ntonyana. Ano e nile ya income. A tle kwa. Ntate Shepherd. Nsele ntho. O ke wa di etsa kaofela. Se ya ntho. Ai nna ke a loya jwale tse le tla mtshwarela ke na boikgethelo. Ke utlwa se ke tinile jwale ke kopa o loya. Ntate Pepane se ka etsa jwang? Ke a o kopa hle monna. Thusa Ntate Pepane. Ntate Pepane a se motho a sebetsang ka matsoho. Lona le batla motho a sebetsang ka matsoho a etse ntho tsa matsoho. Ntate Pepane ke motho le pene. Le mo fe pene le tla bona. Ha se ka kgaola. Ke batla batho ba mpone hore le nna ke se lampe ka boloi. Thank you. Kgaola. Ke la ba bontsha haholo. Le ntsha diphiri tsa ka mozwana. Tloa. Wena shoota nna.
ke ntsha diphiri tsa ka mphe oli yane ya tšhelete le ba kae Bararo. tswa 1 2 molokole molokole Molokolotsi ka mongana. molokole Molokolotsi. le molokolotse Molokolotsi. le tswile go bae 1 2 3 4 mpe thunya tlha batho ba modimo lena le batlo tsamaya le na mabaka o kana mare le nna ke na ona a re duleng tate mošešo tswang go yena molokole le mmele wa e lolokole Ntho tsa ditswile kaofela. e Ditswile ha hona. tswang Tswile. go bae 1 2 3 4 5 amen tate mošešo o bone batho ba kae Ba bedi ntate mogolo. ba babedi bana ba le bararo e mongwe o saletseng wa boraro o saletseng o saletseng o saletseng wa tsamaya kapa wa tsamaya Ka tsamaya, Tswa. ka tsamaya kaofela rona. tsamayang kao fela Kaofela ka tsamaya. kgobae Ka tsamaya. amen le molokolotse le lokolotse tšhelete tsae Molokolotsi, Alex, Bye-bye. tjhelete tsae, Alex. o bone ba ba kae Ya boraro ntate mogolo. ke batho ba ba tsebang Ke ba ka mose ka mane. Mozambique. ke batho ba mozambique o bone batho ba mozambique Bana ba korakorane re tshabang. shebisa matsoodimo tate mošešo o bona metsi a go tlisetsa dintho tsa go wena mametse o tloa tsatsing lena o tlo tshwara tšheleteng tate mošešo mametse tlotsa matsogo e re ke a leba morena jesu tšhelete e kgotletse matsong a ka kgetlho lena ka lebitso la jesu kristo Nazareth. ai tsamaya o letsa tšhelete tsamo negela tsamo tshwara tšhelete ka letso la gago tsamo tshwara tšhelete le a molokolola kre le a molokolola le molokolotse le molokolotsa kre le molokolotse le a molokolola le a molokolola e le a molokolola le a molokolola e ya eng e ya eng le a tsamaya e ya eng Eya hle. le ba kae Bararo. le bararo le batlang go yana Tjhelete. le nka tšhelete tsae le di nka jwang tšhelete tsae Dikopa. le a di kopa Eya. le nka tšhelete yae be le lo e etsang Re lo e sebetsa. and then a qetile Ha dula sena letho. le sebeditse bokae yae Sebeditse pei ya ka. le sebeditse bokae ya Pei ya hae ka. Ha ke na ke kgole. Ee. Ha ke kgola ke le nka tšhelete tsa hae nka tjhelete ya ka ya pei. yo le tlo mo lokolla o nka tšhelete ya pei o loya mme mo lokolle le itse le bakae Re ba gago. phutha ntho tsa lona Ba gago. Thank you. kgobae amen mme ntšhebe o bone batho ba kae Ha ba gago. wa ba tseba Ke ba tseba. o ne ba kadimme tšhelete Eya ntate. o ne ba kadimme bokae Ke nkile tjhelete ya ka ya pei ya qeta ho shega. ao mara Eya. ema ka maoto mo tshele oli e retile le letswai wena bothata ke bothata ba ka ela ke phofo e jwang ke peba phofo eo jela ke paiba ee e dula e ja phofo ee ke le mabane ke e bone e teng e ntšho le tlo nka twe ba lona lona e e mmona boruti tlhe le a tsamaya kapa le tsamaya le bakae le bakae o monotshi wa o iphetola tweba wa o iphetola tweba wa o iphe tswa o tsamaya le tsamaile le seka la hlola le kgutla nka ntwe ba lona le tsamaye bye bye amen mama o bone o tho ka ntse go rapela o monosi wa mo tseba ee ke kamo ke next door ke next door ya ka ke bana ba aparang blue tshela mama ke tlo o thusa dula fatshe
bona baloi ba iphetola twe ba mmeno moahisane wa hae bothata ba ke nthuti dijo di a fela ka tlong dijo di a fela ee ntate le tlo molokolla ke le tlo molokolla le a molokolla le a molokolla a le tlo ntshenyetsa nako lona buela modimo le a molokolla kapa le molokolla ga molokolla le nka dijo tsa e jwang ka tlong o na le maebana a tsamayang ka hodima ntlo ho na le maebana a tsamayang ka hodima ntlo le romela maphoi a tsa a lo lata dijo tsa hae ee lebaka e lona re babedi le banna kapa le basadi re basadi wa e leng ka grocery ya hae re batla dula se na letho jwale le moloelang lona motho ona o na le lehlonono haholo ntate jwale grocery ya e leng ka jwang le phetola maphoi be leng ka jwang le kena jwang o eng ka tlong re romela maphoi bosibu o utlwa fela mokutu fela bosibu moo a te ke nako e re nkang dijo ka yona theoang ka hodima ntlo ae tsamaya 1 2 3 le tsamaile se ke la tlala le kgutla nka maphoi a lona le tsamaile kobae majuting o bone batho ba kae ke bomme kapa ke bontate ke bomme wa ba tseba ke a ba tseba ke eng yang ke family ya ka go na le maphoi a mabedi a dulang ka hodima ntlo ao ke bomme bane ba babedi ba re ba lata groceraka modimo o thusitse ntate ke tlo fa something wena bothata ke eng e sa duleng ke phofo ntate moruti Phofo ha e dule? ha e dule nix ha e dule ha nix ntate moruti le romela eng ha hae le romela eng le romela eng wa tseba le romela eng ba tseba dikokonyana tsetso le maobane o na ntsa di polaya le kena ka tlong ya letlong ka le iphetola dikokonyana tsetso ee wa di bona wa re bona o ngadile mosebetsi wa e lentse o ranga le mosebetsi ka mo tshwanele mosebetsi o e satane o tshwanela go tele mosebetsing wa man jwale wa e lentse o ranga le ono re mmatle mo le entse o ranga le hape ke lona ba ntseng ngangale le bakae ke mo le entse o ranga le mosebetsi ya ba monele ke di ba itse o tsofetse maro ba etsa mosebetsi o mongata di satane tse tsa mago o tsofetse tsamaya phutang nkang dikokonyana tsa lona di fiele phutang dinke I know some of you are little dumela hore maphoi maeba ke maduba ke di monitoring spirit ntho tseo le dikokonyana ke di monitoring spirit mo fofatsa molokole ntsha ntho tse le ke ntseng wena ntsha mahlong ae 1 2 3 4 5 6 a ba criticize le kwale life kapa le kwale ntho di-comment ba kwalang di-comment ba etseng dimumu di-satan ba kwale di-comment and the next time le etse jwale mohlang ba buang di-nonsense fela le kwale di-comment ba dule mono ba thotse ba sa kgone ho bua a ba criticize kwala di-comment le ba kwale le ba lomeletse ha bohloko ba dule mono ba utlwa ba sa tsere ba etse jwang le a tsamaya kapa le tsamaya gane ke dikgamorse tse sa tlwaelang di-deliverance wa ba bona deliverance ba tla dula ba criticize le kwale di-comment le a tsamaya le bakae o ntateo le bahlano le entse ka tšhelete ya hae next time le etse jwalo once ba bua di-nonsense le kwale di-comment le etse jwalo le ba lomeletse gore motho a utlwa kore popelo a e futefu satan le entse ka grocery ya hae a dula sotle le bahlano ho yena le baloi ba o kae ba seslovo ke dula le a tsamaya tswang tsamaya 1 2
3 4 5 khuma amen le a tsamaya tsamaya le tsamaile bye bye ntate bone batho ba kae ba bahlano ba bahlano le a tsamaya le di bule ha ba tena le dikwane di bule ha ba tena le dikwane le a tsamaya le nka tšhelete ya hae le nka tšhelete ya hae le nka jwang tšhelete ya hae a sa phela ke eno ka mona ka di bula no ayo a sa le a tsamaya le a tsamaya ne le ba kae tswang 1 2 3 khuba yo le tsamaya le molokolotse ne 1 2 3 4 5 khuba a re me ka maoto ba tshele oli le letswai ka matsogo nka se fe mang le mang ntho e ke e entseng ye it's not for everyone ema ka maoto a gago phamisa matsogo a gago e re morena jesu go tloa tsatsing lena ke utlwa ke lakatsa go amogela gape jwalo ka morena le mopholosi wa bophelo baka o shwele wa tsoa gore nna ke be le bophelo bo sa feleng ke a bo ananela bophelo bono ka lebitso la Jesu wa Nazareta lentswe la gago le re ha motho a dumela ka pelo a ba confessa ka molomo wa hae gore Jesu Kriste ke morena baebele re motho eno o tla pholoswa e re ke nna eo ke dumetse ka pelo ke confessa ka molomo wa ka gore morena Jesu ke morena ke a leboha ntate tsatsing la ka shoko lena a sa ra thusang mo ise pele kae le ba kae le batla ngwela le batla mmea le etsa letheka ka mpeng ka sefubeng le mo fasitse jwang thekeng le mo fasitse jwang le mo fasitse jwang ga batla dule fela sa etse letho le batla dula fela sa etse letho molokoleng le ntshenyetsa nako le tlo molokola kre molokoleng ke kentseng thekeng ka sefubeng go ga se ka ja molokoleng Strong. 1, 2, 3, 4, 5. Nchebe. O bone batho ba kae? bone batho ba bedi Ho no etsalang lethekeng lao? hei tate moti le opa jalo ntho e ne dula mona ga ke ja ka nako nngwe ya gana ka mpeng ka mona Bona ba o fasitse. One, two. Puman kwe. Ya tsamaya ne? Ya tsamaya. Ya tsamaya. Ya tsamaya la gre. 1, 2. Come out. Le tlo tsamaya. Le ya tsamaya. Hona fatshe mo. Le ya tsamaya. Kwa ela motho. Malapi a ka e di a sa rosi ska tsa tjena man. Le tlo tsamaya. Le ba kae? Ke bangata Le batla ngwe ya. re batla tšhelete ya gae Le isa ka tšhelete ya. o na le tšhelete e ngata re entse a resign SAPS ga e sa le le bone seo resignile fela sa bolelela motho ga e sa le surgeon E ne le surgeon? ee Mo rekote selekehle. Surgeon ke eng jwale? O na sebetsa SAPS. o resignile fela o nana le business tsa inuka ne le millionaire
nna etsa tšhelete tse ngata haholo. Phamisa. O phamisa. Stulo. Tse pedi. Le re mosadi o na sebetsa SAPS. Ne le sajene a sebetsa ka thata a sa lofe le ho lofa jwana o ne a tlo thusa batho ba bona ke ena fela a bona a tsebang go kganna ke ena a tsebang go etsa tšhelete o na etsetsa mme wa ntho e nngwe le nngwe le bana ba bona le bana ba hae le business ya hae ya inuka. She was the top earner the whole Free State e etsa bo di-million. She was the best. Le no like ne le bankeng ya hae o sheba o kgona ho etsa 1 million ka selemo mara ha eyo o thusa batho haholo le kgona ho etsa di-million le no like o ntse a kgona ho e etsa mara o e bona fela bank statement ya la o ka e sheba no e na le over 1 million mara e bone re mo kwetse o thusa batho haholo motho o drive-ile koloi tse more than 48 ntse di robeya fela di robeya o rekile dikoloi tse more than 48 mara ntse di robeya fela le rona travel a ya kae o tswa Hong Kong o tswa Mauritius o tswa MSC Cruise. She was the top earner the whole Free State ene le ena like ne re mo kwetsa ska thola dikoloi tsa business no re mo kwetse motho o etsa tšhelete haholo. This lady mpotseng ha tla o itseng ho nna a re o lo rile hothi a ahe kereke yaka mamela a re the way ana sampatle ka teng last week o na le teng a re ke a re a ntate modimo ka se etse next ha ke batle November a re ka ra ba ruti bohle ha ke batle November o na le teng last week ka ntle ka mo ha o ka bula mo o na le ditene tsa di rekileng mo o tsirana moshimane o na le tene tse putswa tse grey wa bana di tshwane a ke tsebe jalo motho wa bana tsane a ke tsebe ke mang wa entse tima ntho eo wa entse tima ditene ke tsane wa bana ditene tseo tse ding ke tsane ka thoko ke yana ntsa di reka ntate modimo ke a re aha e kereke and ona sanrat ke yona tsatsi lena o thuswa ke nna o deliverwa ke nna this lady una sampatle una confessa last week una qala o tla Sunday kerekeng a rona sampatle next na sampatle so le jile di million tsa ntse re di jale no re kwala business ya hae mare modimo wa mo rata because o fana haholo kerekeng o etsa everything kereke ya e fitlang o yona fela wa etsa go ne re se batla atla o November motho ga le sa batla tle ho ha mo batla na se batla November nix cause ra tseba ona tlo thola thuso mo batho ba ngata satana ba entse jwalo most ya batho most satana ba entse jwalo le moyetse ngakeng kapa le ketsa meriana re ketsa meriana ke go rata o fana ka dijo le bo diaparo re nka diaparo tseo sa etse o hana nix no maro ntsa fana le o fana no o renta le koloi ya sana koloi re dinkile kaofela ha re thiba ka mona a thibe motho o nana di koloi tse kae more than 48 ntse di tla fela di tsama wa di reka more than 48 ntse di ga di roba fela ga di ga ka engwe le no driver e sweu e smart ke ya before ha thibe o nka tse ntšha fela di ha thibe bankeng o na le bokaino le no ka bank statement ya ona le over 1 million bank statement ya ona le over 1 million barai iste ka ke re swere bona molokole le mo faste jwa le mo faste ka re kile di tšhelete ge bangata o gata o kadimana le stokofela le sa iluka le a tsamaya rile kaofela 1 2 3 4 kubai bye bye rile re talaile re mo tlwetse kaofela amen a mo tlwetse re mo tlwetse o ile le mosebetsi ile ntsa resign SAPS ka 2021 o ile a le iwana a qeta go gola ka di 31 tsa May a fihla kena fela resign exit interview ka 12 ka isa tlhole le bonus e le lona ba mentse be re mo isa strate o na re kse di phefo mo strate mara ha gone o hlanya o stere ke motho wa rapela haholo ha re sa tlhola ga trile le molokolosi le di million tse re di lokolotse o tla di kaofela ke tsa hae o sebetsa ka thata ke tsa hae
Eric. Ausi. Nchebe. Nchebe. Where is it? When you talking to Kurate? Ba bangata. Wa ba tseba? Ke batho ba ne ke ba thusa ka business le ba hae. Ne ke ba rekela dijo ke ba etsa ntho ke ba bona kaofela ba bangata. Ke batho ba kgale ke ba thusa ka stock ke ba thusa le ka tjhelete ke ba fa bo diaparo. O nona le dikoloi tse more than 48. Tse ngata ntate no ne di feta 48 tse di tla fela di tsamaya. Mara ntse ke reka tse ding ke kgona go tshwara tšhelete ngata le nne o la go sheba bank statement ya e teng wa e bona over 1 million ka mo haeyo ka mo O lo ithola o tlotsa tsena. Mune. kaofela ke hae o e sebeletsa ka tata Why le lawyer motho ya le thusitse nje? a ke ge yena o ntse ya bo di-Hong Kong o ya bo di-MSC cruise motho o na le lucky haholo onana o na le lucky good Kuba. Bye. ga ke sa tlhole gatla Ausi wa ka. O ba bone batho ba. ke ba bone kaofela ke batho ba close le nna ke ba bone kaofela bona ba bangata Ke bona batho ba destroyileng bophelo ba hao bo. Ba re wena o no ya bo Hong Kong bo kae. O no travel. haholo Tate Modimo o thuse tlo kwa. Tlo go thuse. Ema ka motho. Shebisa matsodi. E ka re o tloa tsatsing lena o lo bona mohlolo wa ditšhelete tsatsing lena o lo bona mohlolo wa eng wa ditšhelete hle le beya metsi a fatshe o tseba metsi a keng o tseba metsi ao o tseba ntho e ke entseng ka metsi ao do you know that in metsi ano ke eng e le wa beyang fatshe shapat be baneng le tseba metsi ano ke eng tate Makgethe le tseba metsi ano ke eng la tseba metsi ano ke eng o awe o ra ke wa fa batho ba bang ke fileng tate Moshesha fela le tseba metsi ano ke eng wa sebedisa ntate Moshesha wa sebedisa o this lady yena fela le tseba why ke etsa jwalo le tseba metsi a ke eng a o swara ga ke letsa metsi ana se ka ba dutla le ka dutla swara e ba le tšhelete ka mo ba le tšhelete ngwe e hlotseng wena Modimo o testile ka o nehela ene o entse lentswe la ntate Modimo wa tlo nehela ho nna la o no sa mrate Modimo ba re yena tlo a khumame maotong aka o na khumame maotong aka last week tsa mo ba le tšhelete tsa mo bona mohlolo God bless you God bless you a re men ka maoto re kwaleng kereke a ona ntho e ke etsang fela nothing a ona ntho e ke etsang fela a ona ntho e ke etsang fela a iyo a we like ba hina kelelo batla ke na ntho e ke etsang fela even most of the time dintho tse ke di etsang ha di etse sense a o sa ka tlo kwa ngwana ka tlo ntho e ke etsang fela a iyo
tate modimo re storile bophelo ba o tsatsing le ntse ke jwetsa batho bana o ne o sa batle next yaka o ne o sa batle o ne o sa batle o lo tla kerekeng yaka ee ntatenabo what happened gore bo qeteletse o tlile ka di 31 tsa july ke ne le friday ke be ke thola voice e reng ke ya thabeng ya Neighborhood ga ke fitlha moo ke fitlha ke utlwa voice nkareng ke o na le ntho ene re lo rapela Neville Hill ee ke ile ka thola voice e reng rapelela pastor November ke be ke re yo a lekgala ke matle November o bo tsho jwalo borra o batle November ee ne ke sa matle go na le voice e reng rapella November wena boreng nna ke be ke ra ke no mo rapella mara ka maoto a ka faseya so ke sa kgone go driver ke starta koloi be a ke qeta go rapella ka lokologa ha o qeta o no hana o nrapella ka reng ka bo irekotile ntho ene wa e hloka I'm going to be very angry. You need that. Na le batho ba bangata ba o satana a ba lumeletsang ka yona ntho ena o utlwa mosadi yona gore hona ha le ne e vulile ya o na le ntho e reng a nrapelle a ba hana a ba loka maoto itsa gore o ne o hana o nrapelle ee ne ke yana ka maoto a ka loka tšea a qeta go rapella like ne ke be ke ka maoto a ka ba hantle a qeta go ba hantle be ke ya Neighborhood go thiko go rapelle mo ke fihla ke thola instruction gore ya kerekeng ya ntonto November go fihla mo tlapise maoto ga o qeta mo tlapisa maoto o bo o thaethe teng o offere teng like ne o etse ntho e nngwe le nngwe ko ya kerekeng mo ke be ke tla ke le one be ke fitlhile bana for the first time o tlile kerekeng ya ka last week today o thotse deliverance and a gale o tsamaya kereke mare today o thotse deliverance modimo o thuse haholo o tlo bona mohlolo. God bless you Jesus name re ke a leba morena Jesu amen thank you guys ntho batho bana ba tshwereng ska kwala o so kwetse batho bana ba